I le masino o mati. Le asolua fuluiva i le tausaga e awhiu se lau fitsumato. O le toe vaenga muli lava lea o vaenga awa Amerika. Na tu ua ai ia Vietnam I saute. E la tō. Ai tu ua ai pea na o Vietnam tu sai ma la tō. Tu unga wa umana whai le Paris Peace Accord. Na sainia le whea ngainga o le file mu. Ina e whapea ona tausi ai le itu I mātu ma le itu I saute o Vietnam. Wa o nei malo e lua. Sa vai lua ina le 7th parallel line. Ai I le whangasolonga la o ino wa umana sa inia le nei whengainga o le file mu. Sa le iai se fe usita inga le vāo o I tue lua anga I le whengainga. Ona whaua I pele o le taua, o le tala mamalama I a tātou, o I la tau foi la tau te mamalama whale nei tūlanga. Na whaapea lava ona sa oilo sa whainga whaapitoa lava a le tū I mātū o Vietnam. La tau ia lo pelenga I a la tau le I mālo whaakumnisi. A wale I tū I saute e lo tam fai ina ya tina e se la to malo il fatem karase e pangale el tausanga e fe se lau fits fum male lima na fa pe ona on fata ma ia ele tu I matu mal so son me fo yo ni saina ma fa pe on fato ila lo ina ai le tu saute ma ve ai no Vietnam South Vietnam o se malo e tasi lalo pulenga fa le komunisi. Fatalo fatu Samoa. E la to uma lavoro ye le ava no fo in fenta to tata no ma fa so atu fo I ma to fa fonga mai fo. Ole a wala ole utu inatu ole nei mta upu le nei aso. Ele fa pe o Vietnam. Ele fa pe o vaanga au Amerika. Ai ole so o inatu lea o tu lango tamatoa ale atu nuu. Sa au auna fo I tono vaenga au ala malo Amerika. Olo iai se tala e iai ona tu langa whaanoa noa tele. Se tala sa whau fiu fitia. Se tala sa e wale kauwha palai was swept under the rug. Salu I lalor kapek. Talu ai a olea. O mawhauwhaunga mai kia nga whai tupunga mai lunga ole au whai porkiki, e lau politicians. Ina ia au fiufi ia ini mea se tu langa sili o na matanga ma le tau lia ili whawhonga tangata pe alato ma vai aia. Tusa ma le fast food lua fast food tolu tau sanga. A whato atu e ali ia e mai la I o le nei whamtamai. O te whata alofa ma o tu inatu fo le lima I o tau ao, tupu mai o le atunu. Ele ngata fo I lea tato a inga salivi, whawhia ngainga ma au wharupenga, o tau asua le deipo le olu lai tono nu malana whanga taitas. Ia mai ka le sima lafu maa moe fo lo tau ngalu e ai. Whawhetai lava no o vai atu inisio o le tato a inga salivi o lo fia mailita I le talitali no atu. Ia os whamanianga tele na ia te au, pia tatu tu whai.
mau whaalongo fo ia au tau tualave. Ala au tau mwhailo atu inatu mea na laina o tu inatu i o tu se ole whaapoponga lea i le episode na muli atu sa uta no atu ai se tasi o toa manu le tunu e sunga ia County Sergeant Puni Mikaeli. O lesi fo i la nei tala, au le tala la nei, lau tu inatu, i le le sao o i la tō o e te taita ia le malo. Wa avea le toto masaa ma le tinga e o i a ingo nei, o nei fita po o nei malingi mo, sa mari liu mo, ai wau fiufi lava nei mea, talu ai lea. Talu ai ina ia peo ni whatau nuina, le la tō agenda, o le la tō ngan lauti i tu langa wha politiki. I le tausanga e afe iwa se lau fitu lima, ia me le aso sfulma lua. Na whaatangata tau waina ai e le malo o Cambodia, le Khmer Rouge, ia se va o loa Amerika, ka o SS Mayaquest. Da whaapeo na latu ai whapangutaina tangata, ma latu whaanofo pangutaina i le moku i le tui sauti o Vietnam o Cambodia, ka o Tonkin. Sa tele le tangata, sa te i fo i Amerika i tūlanga wa mataulia. Wa mai aria ia tūlanga sa lai on awai Amerika i tonu o le taua le Vietnam. A le mea leo wai ai nei le talfasol pito Amerika. This is the last battle. Por fetaua inga muli a lea fita Amerika. Pa ma loko mnisi o le taua i Vietnam. Ina ua avea whaatangata tau ina ia nisi o le au waa lea loa lea Amerika o le SS Mayaquest. Ile aso sfulu lua. Ai aso sfulu lima. Whai mai le tolu aso muli ane. Sa whapea loa na au wina atu se vaianga au. O le malingi, ma le soani le Air Force, ia lato helicopters. Ina ia whapea ona taumawhai sefe pe whaolo tia pe rescue mai ia hostages ia po tangata i le ua whatangata tau ina ele Khmer Rouge o Cambodia. Tauli o voi tātou o Cambodia ma Vietnam o lātou ia pinga au whakasi i le taua whasanta tau i Amerika, South Vietnam i tainu le taua. Ia wa Cambodia i le tui sifo o Vietnam, le tu sifo o Cambodia o Thailand. Ia o Thailand la kou o se ally a Amerika. O le mea la ua tupu i le aso lea. A o lei tau nuu ia helicopters ia na avatu ai ia le force lea rescue mai ia tangata tau ina le awaa lea a le SS Mayaquest. Ua kakala mai Khmer Rouge i tangata. Ulono winga, la ua umakitala mai, ai la te le ilongi fo i o lea bo lakulas whainga, o la tofu la le inwawi i le osa whainga. La ko ke le ilo le ua tala i tua tangata. O na sao mai leo tangata, ai o atu vaianga au ia ale afu. Na i pai laki Air Force mahala tu helicopter te sa avea i vaianga au le almani. Ia ua whaile kaua i Tonkin. O le mea lai sili ona mtautia.
O le ai o se toe whaapea atu o le whare pae ia i lātou o na fuafuaina lenei mea. E a port le mission. Ai wang nofo ngungu. Ai tuu pea ia alu pea ia le paawau pea le os whainga pe ona iai. O le iunga o le nei whewesi inga. To fast food tasi. Malingi manai ngata Air Force. Ma mali liwai. To tolu la to no wa felelei ese uma mai ma ba ese mai la to lo fiol. Ai ngalo ai ia malingi to. Ma o te whaapea atu o se me sili ona matanga. Se me sili ona wha o tia li lo. Le atu lang. E ui sa la to tau ma fai ina ia toe foi la to i le pole le vaenga Navy SEAL ma se vaenga ale company lava lea ale maling sa tu la to foi le pole lea ai fa sa mai e fe fa sa mai fal pa ona to foi ia o de tu ina tu la se fa matalanga fa ape e winga i le tangata lea po se toman man le Samoa. Olona suafa fo mai tu langi tu tele. O te whaftai e iei lava le tangata sa message mai. Te mwhai no wawa ai fo iako fo i le tala anga o fo tu tele. O fo mai tu langi, better known as before, tu tele. Ia, sao whai atu iei, o sao te loa ngau miti a tu tele pe kasi kaini. Ia au i popo folo to asaro au i tonu malingo. Ai te leo o mana te whaalongo fo i tala whea vea ing. Langa iei fo in sau se close friend au au lako sa li ma te wōle lei fo maling mai whale niu. E swafa ia tau popo malfau. O ia fo i lea sa in wawai pe sa iei fo i tonu le o leo sa whainga lea. O la tau sa ule mawawale ai no umo ai ala no utano ia winga ia Gunnery Sergeant na Mikaele. Ia lea no ualo ilo e tali mana o kako viwo le. Ia le ewo utu ina tuaile e nei tula le nei aso. E ese le tala anga o le tangata nei. Sa sautonu le malingoa o le taimi o le tasi iwa se lau ono o le ono fitu. Wa langa tua mo i Vietnam, o le afe iwa se lau ono fitu. Ko e alu foli le afe iwa se lau ono wal. Sa erne inga ia le Bronze Star. I le se feina foi o ni malingi inga. Ma se tasi foi o maling sa la vea ma wa ese wa o whapea ona vai ese ona au po ona vai i se pomu sa whaina ai. Yes. O le mela le na tupu muli foi i le fitu lima lea. Tau sa lea te ipsara fitu lima. E tau mai ai o le sunga i atu i tele. O iai le experience, o iai le poto masani tu lango ta whao tau. O ia foi le o traininga ka maiki ngai e whakakau le mission lea. O le a le ve e tau aia o i langa luena whapitoa. According to the article, he was a scout sniper. Po i la tō i e whapitoa po meole. Whanga mamao i au penga sniper. E tele la ia mea whaasua inga sai ai. Ai o le tangata leo lo tala no ai ta maiti. I vai taimi leo le lua fe sfulu ono sfulu wan. E te o whale au wali wa ngofo whapea po feo, la pe feo whai ai.
Ona o mai la ia ma o te iloa aina whaafonga i aile tamaita'i sui o Konkolesi pa Amerika Samoa. Na fionga ia a mata boom. I le tala le ona alu rola ia sue. Ai ai se ali i fo i tu sitala na sa ia tu sia se kadana whaapea. Ai sea ua le mawhai ai ona wea i la tau ia sa iai i le toe taua lea ma komunisi tono o le Duncan Island. Na fo i le mero lea ka o le Vietnam Expedition Medal. Ai sea, wa le mawhai ona whaataunu in la. Langa o lau o fiu ma kanaka e le au makua ma au kai o le kuhu o le malo. Ai ngā, tanga e winga matanga ma le tau ia. Ai o te tui nātu wha apea e mawhai ona tau o i le link wa o tui nātu i le episode lea. Tō te whai tau e aito le ariko ala tau mwhai o tu atu mai si o tu lana sai ai. Whamai ngō pa u i lana wa alele wa e aku helicopter wa lewa whaakari mai i al Kumaruch. Na whanga i lalo la wanga. Le whainga lele wa alele wifo i lalo. Ka mo i sortanga ia malingi sa iai. E suen le kawai ma le sawa wa whanga mtu me whapena. Ai whai mai le tala le tase o li lingi sa iai. Mo ia Al Bailey. Mai, ai wa aia kulola ko o sa vali mai ia Sergeant Tuitele. Te uto leo mai lopo ia o se i lima taibi lea po i ono. Wha mai e sa vali mai o le awala na whaamatala ai e Al Bailey le sa vali bea kuikele. Wha mai pe o sa vali mai a se superhero foi lele o le comic book. No knowing o fatu sa tu se le li lea o le sunga ia Tuitele. O pei o la wanga i o Superman o Batman o le a lava ko i ngā superhero le masaini tato whaita o ai matamata i tu siata e fie i aitanata. Ia nana whai masawa sa wali mai ma alosi mai wa whanga mai tono o le tunga vao leo o la lafi ai le Kumaru. Ai sa wali whalonga ko le sau o le machine kana oke bai komi o ia na kangola ia wa fai mai fai o seki a kulanga na squawky man ka mai I sei tu e a fo e le yella ko pace of fire a nga I melo sa wi wa pan ia ai maneuver ia nga ia la ko mai pes fulu 5 minute talu o na ngalo aku ia le sunga ia Twitter a fa longo ku wa silence mai le ia machine ka silent wale se koe oke mai machine ka pe lua se fulu I le lua se fulu 5 minute ava ku sabadi vali mai ai le sunga ia Twitter e sau amo mai e lua ia AK-47 AK-47 o whanga ia whaongai pe AK-47 o maro ia a Lucia e whaongai sa inga manu komenisa te whaotau le rifle ngai whaongai la ato e lua ia AK-47 o le pea se vai o sikaleki Cambodians o sikaleki ngau sia Cambodia o ngale tapo ais ia a whai atu lo I ele latu le kapekengi ia kui kele o fesa ia a whai maila le kari apu kire ngoare e suengi au suvengia ona wha maila I o le tala le lile o Al Bailey sala ko ia ina o le kaimianga sa valia kui kele o la alo
ma set latou ale alu ngai o le mea lae o ke mai le fankaavi ke ia whaalonga kupe ua umatu ua sisi vaenga o le fefe man kaurio tu i tele latou ua ia le poto masani mea whaapea a o saule ua whanga ua lo fu ngai ia latou a o latou ia pe o se taimi mua le wai fou mai latou ia i tonu le malo ia ona vai atu lai o loo pisia le lima a ko o le ofo o le sa kingi i le koko ona whaapea atu le o kapken kere o la vea ai wha mai lang ka this is not my blood ia mai e whaapea ngā o winga o le aka le le tau tala ai a whai le tala it really speaks mal mau kingoa e kau kala mal confidence fo le mai ana e o whalainga ua move inland fo le fa mai o aku vai aku rakango ia i fo ia lazy maligbe fasingo e te o Sergeant T o le whainga ngai ko le malo a ka unga ka kele lo ingoa ia e tele inga ka unga ole nga le metai tusi momo ai mai se ata to polisia ma tantamri fasingo mai o vai aku o lei ka ngaka lai fe e lungo la auma la ka fo ile le pe sa ungi snipe mai le o ko la ko ia e fai mai le tango atu i tele u mai le yele M60 machine gun and he spray or he raked the treetops in a hip position o ngala hip position no winga fanga mai le o fanga i lalo i talangi o lo suila palapa poile i no winga fasanga i lungo ole barrel or machine gun sweep roma lungo la pa mai la i ole tala ale li lenga li pokinga mai ngale kar inga power be va ko ulu mai kanga a fai ele i la vea se puru le fanga i ele se meone a ola i wala pa u mai lunga le almost fulu fixe fulu ma olo o le tūlanga la lea i le matau tia o mea na fai ele nei toa man mano le atungu le tu fasia again le tu fatasia o lana tu malanga nukun sawa le tu langa le fi au tanga tu langa o le fatau wino o lo ona tofi mo na tiu te tau ave matafa i o ele o mai loa e nisi fo i lea ai e whaapea ai e kau alu seisi i se mea e whaailoa i lea e koe ngaka ngaka lia le maa losi e ata mai tulang whapena ia e whai mai ia le tala le maling lea by just his presence and calm demeanor Staff Sergeant Tuitele buoyed us up past paralyzing fear. On Fawele Malesi Famtalang, he saved many lives that day. No knowing. O le avea o Tuitele tono o le squaki por pakungi le sa kaikainga ngai. O le mea e tūli matai umai maka o kamaikia. Po le ala le fefe, po le aingo. Ai ba ailo ia tui te le peiwa. Oso malisi whano kele. Oso mai ke aonu ese le fefe o leisia. Ai whai mai. O le iai o tui te le tono le asole. I le mele sa tu. Ua go a kele ka ngaka nga wha o le tia mai ai i. E le i whaapea la wana au se au penga po se fanga po se rifle carrier le sunga ya tuitele sa ia tau ape ina fo le fasa amo le tu malanga nu o le tunu ilona tu langa o le
le loto maulalo, o lona iai, o lona presence, i le taimi lava lea o fewesi inga. A le ngata foi lea. O lona loto toa, e susulu atu ai ia tūlanga o le vai lia ai ma ta o tu le winga. O le mea sa so i fua ma olo mai ai. I o tātou tangata i Samoa. E le ngata ia. A la fa pea ona na tuina fa pena mole va ai lava tangata. E ala no fai tuol tala lea. Why, this is honest truth. Kongol malinkoa, and I'm pretty much sure so as the army. The Samoans have a very, very unique reputation. Kongol malinkoa. Si aso. Si kako episode. Na whaamtalanga i nā tuni mea lai ona. E se la vale le va ai tangata i ata i o tātou fita Samoa. Le nei lava my episode. E whamanatuina ia i tātou. Kau ke leo kau susue ngi mea ea vei kako mai ka ngaka siri. Mai tanga whaasiri siri. Po whaamati tia i tātou tūlanga whaatangata. Ai. A hao mai lole le minguke por se konge. Wata tau ana whatau uina. Wa sau waile. O mau waile avanoa. Ia e tu la ia tu lava le taimi nā ma. Whaapea o na tuinatu le au nanga. E te tau ana whao ngā aina. Mo lea situation ia po nā foi tu langa tauna ia. Ole pea tātou ma whauwhaula ia. Ia au tau lo ua umono whaapi nā tu ia. Ia link kokio ko ke tu te whaitau iai. E matango fia ia. E o mai ati o ese tūlanga. So proud to be a Samoan. So proud of him. Mita foi lele on or tūlanga. Le va ai mai a isi atu no. E mai si foi o le au papai. Ia tātou Samoa. O tama toa. Ia po tama toa manu Samoa. Or Samoan warriors. I le reputation pe ona iai. Ai, si ka ko ola i le mea na mafua i on ka kango ngei mea. Ina ua mai taulia fo. E umanga release aku e le kumuramutia ia tangata ia sa ave fa pangta tau e lato o le vaale ale as Megwes. Ai wakulos fa in. Wale call a finga mai lai o ai wangu mai le White House. Wale lile o Rumsfeld. Salo o Chief of Staff po le Secretary of Defense le kaiminga. O na ia lava na ma Henry Kissinger le Secretary of State. O la ua nei wano nofo ma fai ungo mea uma ma watu le tala fie whaalongo i eitangata. A o lea e le i whaia lea. A o lea le i anu le osa whainga. Na ola e ua whai le kala whai mai. Ngare ko kolua malingi nga maliliu ai. E lea refer nga i malingi e ko kolu ia sa ngalui tono Duncan Island. Ai tō fia ia tangata sa maliliu ai i le fasfuma tasi. Ina ua ta watu e se tasi o malingi ia tuitele. Lea fo i le rate o le probability o i la tōna whaasau ina mai la tō maliliu.
Ai whai le kala le fisilia tuitele. Is that a fair trade? Maybe it just look good in paper. E whamai lulu, whamai late vai atu le whanoa no le li iman. E ai nisi tūlanga ese fo i lea ua. Ngai tau lia fo i ole o senga mai o le vanga au Amerika fo i o no le au por kiki lava. Wa wala kou i loa. Le ua solo te le atu nuu atoa le kau i Vietnam. Ona no fo lia whamalanga i tala le whaape oi wa ma ngai ala. Wa toe o lava ina toe o mai ia il vanga o Amerika ma toe manu ma lo le final battle i ko kongo le kaua le i Vietnam. Le vela le whaasau ina mai o. Ai le se mea whaapena na tupu. O kele e tangata ia na vanga au ale ngata i lea lua helicopter na down na. Ke na whaatama ia fo i naos fa ina. Pas futa sina maadiliu. Ma le tolu lea sa ngalo i tono o le motu. Ta te le tal noi ai o le unga fui o nā uso. O na i o uso au ia malingi. Ya, sa torture fo i e lau kumaruj. Ma fasio tia i lato. Whamatalanga lava nā le na mai e lato ia. Ina ua toe fo ia tu nei ua toe le leile vāo. Amerika ma tu nuu ia. Ma ua fo i lato sa lato iai fo i ngā sa tau mai le nāwa. I le whewesia inga le nā. Ia mana tu whamtala ina fo i le lato par lako sa patau nui. Ona whaka kia i lava le whaapea. Whelua lua i atu fo i le se toa manu. Le ai masemea ngā recognize sailanga au nā. Aua vea le alu o tausanga mawhau pea. Nisi o i lato. O leanga lako makaingo latu susueni. Fea o iai ia Sergeant Tuitele. Ma o le mea na le satu. Una lai ana o toea. Ona toe langa mai lunga. Talu ai o lea. Ona o le mana o le awali ia o le whalipai. Ai maise lava le ria Rumsfeld mo. Kissinger. Ia aua lava i koe wakua sisikala. E akili ai o na o to ta mai le tunu ma akili le protest faku iese ma akili lava on na fuli tua i tangata o vaenga au le malo la to e sa so i fule vai tai mala tuma to te si le fiel le mentu i no fo i mai na i tangata i Vietnam ai fa fetai ya ile sui o le Congressi Ameriksamo. I lona a apa mai fo i malona ia pawa ia. To e wha ale leia me ma a mata loa o na whaasau ina mai ma tu sia tala whaapitoa. O i la tō tu sia kala nge winga ia tu fele. Ia tuitele. O i la tō ia sa no ka miki sa i lalo le wawainga. Pe ngar sfulu walu ngar los fu kausang matu. I never time ya au na to ia wala ngofo ma vai po fe na ko kungi sa king po le ale aval tu langa sai tu le ele o mam lam tele ia uli ile tu na pa mo ke lo tu i tele na training a ko ka making ngai melo no lo le si vango to batu o mission for being a rescue mission for being a it takes weeks months se vanga naila o ese vai fa pitola pe o ele vai nga le Navy SEAL le team 6 e fa pikola ko i me fa pe fo ile mole rescuing o tangata mai into lang fa pe nga pawanga la ko me po mau e alwa ele mfainga training nga mai ki fa pa mai ko le malo ko le mali
ini mataulia foi o le aso sefulu lua leaga o mea lea sa saitia ele as me pues ai aso sefulu lima alu les faiga e attack fa'alotia mai latou le aua uma ona tatala mai e le fili ia i latou sa fapaataina tasina mea ona atu leo ka maiki e le'i li taitaina lava lo latou mamalama e fa'ataunu'u ai le mission lea a o le mea na tautei loa i le tulaga o le pi'opi'o saukago kuko po le aluiga o le upu corrupt ae sapu e mai o le pi'opi'o ia ka'kou alu i fa'apega o le pi'opi'o lava o i latou o e peikaimi ia Prestene ia for Johnson President Johnson galui foi la e ga sa le sa tupu i le mea un kako fa'apea lai I'm sorry o ia President Ford lea sa ia le vaikaimi lea le kaimi le o le fikulimi si ki vai la tātou i le lea taitai ona whetau i nei lea whapea nei pea ao ona whale e kongu ia o i la tō taitai isi. O te mawhauwhau i lava fo i mea lo tupu i Samoa si e mai se lava i Samoa tutu o tas. Te a whai a sao nei tu langa whapea nei tu sai malato taitai inga whan maro. Mea foi la ka ke va ai atu ita it mea foi ka fai kau moka o ina mea foi ta te va ai ai tu i fela flo fo ingolo fai alo fai la to te le ke le o mai lo pe o ia se la to ma fo fo mas fina ngalo ia i la to o sili atu na polonga ma a fio la to soifuanga ono a latou fai ungu matonu e fai pito i. O le sunga i atu i tele, sa whanau i American Samoa, so he's an US national. Ai ana le ai lea, wa toe mai lunga me neim wha mamala mai. So lima se fulu kausanga, kalu onga mai a maile, ia le vele sa tupulanga ma. I take it that was his final battle before he got out. Limas futau sanga. Whako a sikisengi lo Amerika. Whai mai a fesili atu i tangata. O le ala oe. O le mo wale whai elau sikisengi. Which is ele kauria kele wa he's a US national. Ule anga i po e pe ari Amerika Samoa. Pe no fo i Amerika po whela ma pe ale. Ai whamai langa tali sa tuina atu i. I know who I am. I'm an American. Well, let me finish it for you. I am an American fighting man. Ole moanga ngana na. Ole nganga ngao sia uso, sia tama, sia li. Olo so i fua pe o ia. Ma as fi fianga sili e tau. E ui no kili ko. Fe tau i lau i aise taimi. Ai au te wha pe atu. Brother, Semper Fidelis, may God bless you. Ole tātou tanoanga nā li nei a fiafi. Ai tui nātou ai. Ma i au tau su le i ai. Ma whai e whai nau tau whina ngalo po le ase mea tau te i linki o tui nātou ina i whapea o nau tau su e i ai. O nau tui nātou nema sina nai minuta tia tal noa tu ai. Inisi foi o tātou sa o lokaina se tasi o tātou viewer mai le latou foi sa ngalo. Ele whapea o se mea matu iab tu langa whapea na. Ai whaatasi whaalua
a tolu na o whaatarsanga atu matuina atu le nganga loto maulalo. I tūlanga fo'i o le pei fo'i lea ua sau fo'i le ilunga ma ua pei o kaka le producing la show. Ma so ia ke gango o mako sa boy alo le ngava mai ia i folo o kali e gango mai a stick pe o fa sa bo. O te fa peat. Porque le mbe ia o ki kuinga o mera alo ngi me fa liu mai fa pala ngi lo kam fa sa mo. Ai atia o e to tele o to na sidi aku ma lama ma le lei i tu langa le tau tala i le anga nu ma tona pena. Au tu inatu la se statement il fa palangi. E sili ko ke alo waku. E sili atu ai lo fa di unga. Na ilo e fa penga foi la fa sa mo anga ile il fa Britania. Ai o le mena e linku inga. E ma fai mai asi wop ia sia ke le lopo se lipo sta mai tai. Ma fa apea. E ma ko li lopo da me fai ai ma fa palangi ma ngangu ai le no ing pe ia se ma fo anga ku fu ile pe o bo ai o bala malama te fo nga ia de fa inglis ngo walo na ia sia kilanga pe cho ba ku no be more like a musician I for ia fa palangi malanga e no fa pele ia uso alo su sei si proclama e ke le fa longo e se fa pala because I know for sure podcast my faitanga sa mo you will always hear both language I then I like come for that we sticking Lishimea 67% of Okaika viewers tangata e lo fa sa mo o to tele na i fo i o mai ki le malo te malingi mai matou sa matou ngā ua fantastic ia o ka ngoala va ku penga lengo tana na fai lo producer i script fa pana ida i lato fai tau fo ia i mo malam lam mele o te tale le ngansa mo o te fa pe atu fa tai mo le no tatu to fai lo is taimi la tamai foi e lo le kako umela so ai si kako ko fo i la face update i le kaua isala elu ma Iran yeah maybe just a quick one ina ia kako lo tonu la po fairway yai ia manuia le aso ia manuia o to fufuanga stay safe sempre fidelis and to fa soifua He looked good. More talk!